Apa? Berdin lagi lah. Matanya ud salero. Ape toge dinna salero. Matangin, dia ngelok celok. Apa? Apa tau ke dina ke? Hah? Apa tau ke dina? Rokok beko? Apa tau ke dina rokok beko? Kakek apa tau ke dina? Rokok beko? Apa tau ke dina rokok beko? Nyaman nih man, beko man. Masalah. Beko nyaman, rokok belian ya. Kakek apa sih tau ke dina? Ria, beko deh. Nyaman. Coba lah. Aduh, kurang lu. Kakek kopok saler. Boleh. Cek beri ke nyaman. Iya. Kakek apa tau ke dina? Rokok beko, ayo mau nyoba man. Beko nyaman kok. Kakek apa tau ke dina? Abah, aja ke kaju. Iya, juga kaju kok. Apa? Apa mak kaju saya jaga? Benih aja geman. Arya kok betebas lagi ya kok selaku nanti tadi datang sekali dia menyengkok ta. Cuma mulai selaku kok ya. Yuk toju dina. Kajuri orang saya melek. Apa tepas ke siapa biar ke? Hah? Apa tepas ke siapa? Apa? Apa tepas ke siapa? Bah, kajuri kok betebas ka orang man. Gila ruwa. Jiri seketepu. Ya, ada dente selaku dia mau renyong. Ini seketepu kok. Arya, bukan kok nanti aja laku. Rokok gitu man, ya man. Kemarau kan? Iya. Arya rokok belian. Arya bekor ya. Nyaman nih bekonya. Gila ke kalian nang dina? Gila lah nang dina ke? Bubani gun gila. Selaku kok mana dente man. Apa bahaya sih dente. Tukang beliin kaju ya mau ani truk ya tak beli boleh kok kedi kok edeng bedeng tak Mancur berapa? arah apa Mancur berapa? apa beli seketebu ya ngucap beli boleh mau ani truk seraku kok ya sadente ada beli ya man Sambil kakek acual kaju tak cekle ngebala kangkok. Tepak ka tegang jarpak ya, edang badang kakek dia. Edang badang kakek dia. siapa yang bedeng kok macam mana tuan kok sedeng bedeng ah Ya bi jadi edang badang kakek dia. Aku. Bagi rela rongsem. begini namun toju kok toju teh betepak Allah ya ajarang kang Rapan nyaman ya Korea Baku apa ya? Ari buku telur atau mau yang buang di gimana? Telur ratus mulai rasa boko papan ji ya. Nyaman kakek berosak. Benih beros, aku jangan lebih kontak nyaman. Rokok belian memang beda cuman. Rokok belian, iya beda. Kemarau kon le.
beda ya man. Beda-beda apa ya? Beda paling gede. Apa beda ya? Apa? Sepak gitu man. Rokok ada merek kah? Ya taruh main rokok be mayu. Ya lah. Maju rokok be lah mayu. Hah? Rokok entar desa maju. Entar mas ambin, kok nungguin truk ya tak dateng. Tak usah lah mayu tak kira datang truk mayu. Maju. Mayu. Entar mas ambin man. Maju lah rokok entar desa kemarin. Ku urusan kaju ini deki lah. Deki dia remes ring ya kok nungguin mun dateng. Allah ini deki kan mun dateng buah ada dekian. Bening kok tuh kok kirim bu man. Tina lah mayu lah mayu. Apa njok engkau mun tak dulu bajar bimbu sojo mulai man. Apa engkau bangun cadi remah. Mun tak kirim bu. Engkau pak dek remah kan bu saya terakhir. Kebala deki kak kambun kebala. Tak datang bu dah ya. Apa mungkin tak ada tengah. Mungkin kok menurut kaki dia remah. Caklah bola. Mayu lah. Mayu. Oh, dama. Belum. Ambuna. Mas ambun man. Majulah nang nak gelo. Apa sambil nang duna gimana? Ngombo gelo nang nak lo. Ada si menek gamer ya. Kok desa boleh lah. Anu kajur kok jaga kaju tuh kok bimbu kridum bu untuk jaga. Bu. Ya apa kalah? Mata nyaman. Ada sinyal lah. Sinyal tak ada. Ada cek lah. Man. Bisa anu yuk. Sinyal belanja man. Apa maju man? Engkau mah pernah lagi nganu main game man. Apa maju? Main karena TV dor main game. Ini dumbu mana nih mau tak mulai kok. Dia remer ya. Dalam saya main game. Apa ya? Wah, bimbu lo juga kaju. Ada hidung bu nih mau tak jaga kaju. Ada pesen kita majur lah. Bekton malam ya, di rumah. Jadi kalau aku mendai ke pemain lagi. Ambu gelo. Berdina balik. Tanya apa tak? Bah. Siapa sakit jauh? Sabi iwa isinya si Aki. Tanya apa teman? Apa maju man? Maju kah? Maju. Kema kontak kah? Ayo maju. Cekak kau tengok. Apa bu? Apa maju? Kema agak kejauh. Le. Apa? Jangan bener rampok man.
pan pukroto con rampok. Bikin tahu ini sih. Nah, pot. Tadi rampok ya. Bah, beli rampok. Mulai si jan bangka, ini ko lagi kaju. Kok beli rampok dia meri nyapot tadi. Wah, deki pan. Siapa?